mbalimbali. Ruok moro mano mok mar sirikal ochako chenro mano mar kedo gi timbe mago mag rocho ratiro mag kit chuech to moloyo mosebed ka itimo ne jok mamine mantiere ohala mar kunyo mula e kaunti ma Kakamega. Kalore jatatije mar riwruogno mong'ere kaka Rising to Greatness Halima Nyota, njore makamano osebedo katimore to kata kamano lipode ok osebed ka ichwalo. Gino mosemia chije manyayo timbe makamago pod wuotho ka gin thuolo. Nowacho ni timbe makamago osenyayo tuoche mag nyach e kind mine manie ohala mar kunyo mula kaachiel bende gi iye ma ok ochana. Chenro makamano geto kuonde chung' od buche kaka Lurambi, Ikolomani kod Shinyalu mosebed ka ikunye mula. Upande wa wamama na wasichana, shida ambayo inafanya wamama wanakuwa hivyo ni wakati wanakosa pesa. Ndio hiyo shida inaingia. Unapata mama wakati hana pesa ya kwenda kununua hata yale mawe, anaingia kwa ile mambo ya kufanya uhusiano na wale wanafanya pale kwa mining, ndio wape ile mawe, ndio unapata ile gender based violence inakuwa mingi. Mambo ambayo yanafanyika sana katika huko Jimba Magodi huko mines ni mambo mengine ambayo si mazuri. Kuna ile ya wanawake wanajiziwa, they are being sexually assaulted. Na tena pia kuna wale wamama ambao wako na mines zao na wako na pesa pia nao wamegeukia vijana. So hii ni kitu ambayo inatakana iwe handled na multi-sector approach, so that sisi kama stakeholders tukuje pamoja, serikali, community, wananchi, tuone ya kwamba hizi shida zinaweza ondolewa namna gani. We are more than happy that we are launching this project which is funded by Amplify Change, and it is a project that will run for the next 18 months and will specifically put the community at the center of addressing cases of gender-based violence, but also ask the government to ensure that we are having working policies and also legal frameworks that speaks to the realities of the community. Achiel kum kembe madongo mag simbo ng'we